Welcome back to my channel. Welcome back to Ngiyabonga for coming. Please kindly subscribe, like the video, share the video as well. Okay, asikhulumeni ngobrother Enigma. Brother Enigma usehluphile. Usehluphile kakhulu on the internet, usekhathazile. Hayi, kuningi bafethu. Yet I still like him, but I don't believe in what he's doing or whatever he's saying, but I still like brother Enigma because I think for me he keeps us entertained, like honestly speaking. So kune video ke lana engifuna ukuthi siyibuke ka brother Enigma esesontweni thizeni ngaze ngakhumbula khona umunye ubhuti lana online. I think it was somewhere on TikTok. Olu brother wathi wena Enigma into yakho nje wena uzofuna abantu la. Ufuna ukuvulela isonto, uzama ukukhipha abantu emasontweni wabo. Uvulelako ukuthi uma bephuma le emasontweni wabo beze kwelakho. And mangiyambona nje yazi ngiyayibona nje imkhuba ka Bro Enigma ukuthi vele siya lapho nje. Siya lapho siyabona abazalwane bayeza kancane ngathi siyanda siyagcwala. Uyabona umese sharp brother naka internet la ngeke nimbone uzobe serana nje isonto lakhe lapha ufunela nje abantu azoqala nabo le business lakhe beze bezothi uJesu bafethu ikhuzekani njalo. But anyways asithi sinqanda abantu ngoba umunye nomuntu kumele asotela athanda khona, umunye nomuntu kumele akholelwa kukho. Kodwa mina ngizonda ukuthi uBro Enigma bese lahlekisa abantu. Khona abantu abadukisayo, ukhona abantu esabambeliever bayajabula bayakuye. Okay fine. Ukhona kodwa abanye abantu abadukisayo ubrother Enigma. Umezothi abantu bangathathi medication, umeze khuluma into eziningi ngathi sesizogcina singasadli lutho. Sekuthiwa lento ayidliwa, lento ayiphuza, sebebuye wathinta namakhokho ukuthi amakhokho akhona waphuzwa, wathinta okuningi uzogcina ethi nepapa adliwa. Kuningi nje abantu esizogcina sikuyekile singasadli, singasaphuzi, singasayindawo athi lapha kungenwa, lapha kunamadimoni yonke into le. Everything that he says angisho ukuthi ku wrong kodwa ke phela vele Bro Enigma usifica nje siphila ngakho sesingaka nje siloku siphila ngaleyo ndlela leyo sekungaze ukuthi namhlanje sihlushwe yilawo madimoni. Sekungaze ukuthi namhlanje sibula hoko azange athi ikhokho yabulala sengiyasho kodwa ukuthi isingazi ingaffect leyo ndaba yekhokho nale ndaba yeapula na whatever he's talking about. Abantu bangasajima suzoye ukujima namhlanje ngoba brother Enigma uthe emajimini kunamadimoni. Mangabe usuna 10 years lokujima and ukujima nalawo madimoni kuyafana mozi ayikho yonke le ndaba bafethu. For me ngisho ukuthi yes I'm entertained, yes ngiyamamela ngizwe lokho engikuzayo kodwa kunye nje vele ngithi yabona but Enigma here usuthi abantu abangathathi nemedication uJesu uthi manje ungathi uthandaza uJesu ngapha uphuza iphilisi uJesu uzokwata ukuthi manje wena ushuthi awuthembi iphilisi ngathi ngapha iphilisi nalo lizokwata. Wakwalibona iphilisi elikwata ngeke iphilisi lizokwata. Like when I was listening to that video I was like but Enigma no. I will understand manguthi uJesu uNkulunkulu uzokwatha ukuthi nawe wisithembe ezinye izinto than yena asimthandaza ngokugcwele asikholelwa kodwa musujika usithi nakhona mawuthandaza uJesu iphilisi nalo lizokwata sengivele ngathi hayi. But anyways asiyene esontweni la angazi isonto la Bro Enigma omhlamba uvakashile noma kwenzekani lapha kodwa babeshilo bathi uzama ukuvulela lakhe naye bafika kanje madoda kufuneka abantu nayo usadinga phela abantu usadinga abantu azoqala nabo something iministry yakhe na intontontoni ngume sebatholile sevule yakhe. So nini enisuke emasontweni nithi kuthiwa siphumela ngoba uJesu akekho. Ngicela ukubuza ukuthi maniya lapha kwelika Bro Enigma lakho ukhona yini uJesu khona lapha njengoba nisusa kwa wena amasonto ethi uJesu uthi phumani lapha ngikho uthi phumani nize kuye uma nifika kuye ukhona yini uJesu lapha ehlathini ndlela nizolunywa futhi nazi inyoka lapha. Ngoba uJesu uthi keep ama false teeth benifaka ama false teeth eplastic bakhona abazalwane abafaka. So uJesu uthi mina ngiwakhipha ngawabeka lapha. So uyazile ukuthi mangiwabeka lapha endlini lapha ya sometimes mangiphuma mhlawumbe ngiya emall uyazile ukuthi ngizowafaka ngizowakhipha nje mangiphuma ngizowafaka. So mangiyabeka lapha ngasendini uJesu wayenza ukuthi la kuvele izinto la vele kathi izinto and ngifake ama false for 30 years bazaba ngifake ama false ngina 17 years bengizama suthi kakhulu akhipha amazinga ngafaka false ezi 6 kodwa it was 1988 mangifaka ama false bengina 17 mangithola isambolo it was 2018 mangicount it is 30 years which is what angifuna abantu abangithandaza bafake artificial
ngoba ngibanikeze original. Athi artificial akuseyakhe. Athi uSathane uyajabula makabona abafundisi bashumayela bafaka ama-false. uSathane uyajabula ngoba umfundisi makashona uSathane uvumele ukuza egate nasezulu yasezulu. And makavela uSathane akaveli njengomuntu avela lapha ayehla eTexini eza uSathane uthi nje ubona sekakhona. And umude uyasabeka umnyama. Kodwa uyatshintsha uSathane. Utshintsha kaningi. Uyakhona ukuba umuntu omhlophe kube ubhuti omuhle atshintshe kube Indian atshintshe kube umuntu omnyama. Utshintsha kaningi uSathane. Kodwa uJesu akamvumeli ukuthi atshintshe for more than 10 minutes. Uyatshintsha nje avele ukuthi azokhokhisa abantu isikhathi esincane, not more than 10 minutes. Not more than 10 minutes. Isikhathi esincane. Then ke kwavela izinyo la uJesu uyazi ukuthi ngizowafaka ngithi mangikhupha. So kwavela izinyo after 30 years kwavela izinyo. Kondile akusizinyo kodwa yinto izinyo elistand eliwonde kakhulu liluze. Uma libamba ungakhona ukulikhipha kodwa lavela within a day. uJesu it was a warning ukuthi akafuni ngifake lento lezi. So ngazikhula ngazilahlela lento le yanakhipha ngayilahlela. Sazwana ke bazalwane. Then ke uJesu umathi akafuni artificial. Nyangizwa bazalwane. So ngiwakhiphile ama-false ngiyabekele le ngiyalahlele le. Ngiyima phambi kwabantu nonke ningibhekile ngiyangibona ngikhuluma nganamazi angizazi ukuthi mina njani manje ngibhekile kodwa ayifuni mina angithi bazalwane ngoba ngibonile umzimba omuhle. Sazwana bazalwane. Amen. Ezulwini ngibonile abantu abanamanyawo lapha emhlabeni kodwa ezulwini banawo ngiyabona ukuthi okunje sinemizimba lokho siyazula la kanti sinemizimba imele uwela umoya wakho uphume uyongena lapha ya. Sazwana ke manje ke akafuni false teeth ngiyabakhiphile. Number 1, if nama-false usenkingeni if wena uzohamba ngawo because ukufa uzuza njenge-rapture. Angithi ngizilo today if ufaka ama-false teeth it's a grace ukuthi uhambe uyobakhipha uqale today or kusasa ukukhipha ama-false because the devil will accuse you. And uSathane uzakubulala because if uthola isambulo uSathane uyakwata abantu mabathola isambulo because uJesu ubanikeze isambulo zezinto ezenzakala ngasezulwini. uSathane akafuni abantu bayazi. So ke false teeth uJesu akayifuni. Number 1. Number 2, gold teeth uJesu akayifuni ukunikeza amazinyo amhlophe. Sazwana bazalwane. Akafuni gold teeth. Akafuni gold teeth, akafuni platinum. Ngoba kune gold teeth kune platinum teeth. Kunezinto ngathi amadrata nawo bayawafaka amadrata abamba amazinyo angabi bazi abasebenza ngamazinyo kunamadrata abamba amadrata. Sazwana ke uJesu akafuni any artificial. Athi sitshele nabafundisi ukuthi baya ezihokweni uma bashona into le isemzimbeni wakhe. Uma uthola accident umfundisi and ufaka ama-false uya ezihokweni awuyizwi because uJesu athi amazinyo la uma ushona ayatshintsha kuba i-vampire. uSathane uyawatshintsha automatically azoba ayimali. Ngangizwa bazalwane. Uma ushona ufake false teeth uJesu ubonisile uma ushona iyatshintsha kuba i-vampire amazinyo angathi amazinyo webhubhisi. So uJesu athi bazangena ezulwini ngalamazinyo bawuluma abantwana bami. Uyabuza makabuza ngathula ngathi so mangithula uyasibonisa ukuthi akasifuni lezi zinto lezi. Sazwana ke so everybody azoshona afake ama-false teeth or gold teeth uya ezihokweni aloka sindisile. uJesu uthi simtshele wathi simtshele ukuthi akusihuye athi abantu bayenze kanjani bafaka athi akusihuye yes athi akusihuye athi abantu bafake amacipho athi ibekafuna abantu bafaka amacipho bekazoba bazozalwa banengobo la. That will be a sign ukuthi bangafaka amacipho. Athi akusihuye ababhobozile la endebeni babobozwe abazali babo. So athi sibatshele ukuthi akusihuye athi abomama bafaka amacipho and abomama bafaka abantwana baba abancane amacipho. That's why iBhayibheli ithi abantwana bayoshawa ngengqayani yabazali. Sazwana ke bazalwane. uJesu akafuni izinto lezi.
siyandlula futhi la uJesu wasibuza futhi wathi look makathi uvela Indian person uyambona ukuthi umuntu kodwa yena akasiboni usemhlabeni thina sisemoyeni uJesu uyasibonisa athi look makathi look ubona iIndia endini uma uyandlula uyahamba kodwa yena akasiboni thina siyambona angithi uJesu ufuna ukubonisa mina ukuthi look makathi look angithi inkosi uvela Indian girl uyahamba ngenwele zakhe then uJesu athi I gave Indians their own makathi kusuka njalo akasekho sekuvela umlungu athi I gave white people their own banyamela ngespeed ingathi bahamba bona abasiboni thina siyababona ufuna ukubonisa mina bavela ngeline athi akathi black people uthi nje African just like thina bafithi African naye uthi I gave African people their own hair ukhuluma nge-English athintsha khulume isiZulu and if azokhuluma nako uzokhuluma ngeSwati ne-English ukhuluma every language uma aza kukhuluma iSwati uzokhuluma iSwati and English because uyayazi ukuthi uyayazi English uma ungayazi ukukhuluma iSwati straight because uyakuyazi ukuthi ubani so ezulwini kune-language yasezulwini kodwa don't worry uzoyikhuluma uma ungena kulo mzimba loyo wakho uzoyikhuluma wena don't worry ukuthi uzokhuluma mawufika ezulwini uJesu usibonisa abantu bonke athi uyabo omunye nomunye ngimnikeze inwele zakhe makaqethe athi why makathi why kuvela umuntu omnyama ufake inwele eziyelo akasibonisa umlungu usibonisa umuntu omnyama ufake inwele eziyelo makathi why ingathi iya reverse it umuntu omnyama ufake inwele eziyelo mawuthi inwele eziyelo mawuthi ziblue zitshintsha amakhala amasingini kodwa adayile aba blue aba red abanjani yena umile iloku ziyachinja akasiboni thina siyambona why uJesu ukubonisa everything ngesikhathi uJesu aphila emhlabeni bekayenza umzekelo angithi umzekelo the parables bekayenza umzekelo khona manje inkosi yamakhosi akayenza umzekelo uyakubonisa umzekelo ubone escreenini ukuthi ukhuluma ngani sazona nje bazalwana then ke uyabuza uJesu athi why bachinja inwele zakho